Ndagusuje kandi naguhaye ikaze. Thorsten Spiethler yavuze impamvu yatumye asezera mu Mavubi, dore ko ibintu byinshi byavugwaga ariko inkuru icukumbuye cyane igaragaza ukuri kwa nyako. Umutoza w'Umudage Frank Spiethler rero wahagaritse imirimo nk'umutoza mukuru w'Amavubi Mutarama 2025 asobanura impamvu nyakuri zamuteye gufata umwanzuro wo kuva mu ikipe y'igihugu. Spiethler yari amaze umwaka umwe atoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, yari amaze kubaka neza kuko yari ku mwanya wa mbere mu itsinda C ry'amajonjora y'igikombe cy'isi cya 2026, nyamara byatunguranye nuko yahisemo gutandukana n'ikipe nubwo yari mu nzira nziza yo kugera ku nzozi zo gukina igikombe cy'isi. Ibimenyetso byatangiranye n'ibihuha bivuga ko uyu mutoza yasize kuko Ferwafa yanze kongera umushahara we. Gusa mu kiganiro yagiranye na Times Sport kuri uyu wa gatanu tariki 28/2025, Spiethler yabihakanye avuga ko icyamubabaje ari uburyo ibiganiro byo kongera amasezerano byagenze nabi. Ati twari twemeranyijwe ko ibiganiro bitangira muri Nzeri 2024, ariko Ferwafa yatangiye kubiganiraho mu Ugushyingo, yongera ko atigeze asaba kongera umushahara we inshuro ebyiri nk'uko byavuzwe. Uyu mutoza yasobanuye ko mbere y'uko aza gutoza Amavubi mu Ugushyingo 2023 yagiranye inama n'abayobozi ba Ferwafa kuri FC Bayer Camp Munich, yemeranya umushahara yagombaga guhembwa, nyamara ubwo yageraga i Kigali gusinya amasezerano asaba amafaranga yemeranijwe yaragabanijwe. Yakomeje agira ati igihe ibiganiro byo kongera amasezerano byatangiraga nasabye ko twari twumvikanye. Yavuze ko igitekerezo cy'uko yari gusaba kongererwa umushahara inshuro ebyiri kitari ukuri, ahubwo ibyo yifuzaga byari byaragenwe ko azahabwa inyongeramushahara gusa mu gihe u Rwanda rwaba rwabonye itike yo kujya mu gikombe cy'isi, akazajya ahabwa ayo mafaranga kuva muri Mutarama 2026 kugeza muri Nyakanga 2026. Mu gushimangira impamvu yahisemo gutandukana n'Amavubi, Spiethler yavuze ko yari ikwiye gukomezanya umwe mu batoza bamwungirije kugira ngo afashe umutoza mushya Adel Hamrouche kubona amakuru y'ingenzi y'ikipe. Tanze urugero rwe agerageza uko yifashishije Jimmy Mulisa kugira ngo amufashe kumenya byinshi kuri ikipe yari yatangiye gutoza. Naguze ku kibazo cy'igihe gito cyo kwitegura imikino ya Nigeria n'abayobozi batavuga ko icyatumye ikipe idategurwa neza. Spiethler asobanuye ko amategeko y'imisoro mu Budage yamutegekaga kumara nibura iminsi 43 hanze y'icyo gihugu kugira ngo adakatwa umusoro wuzuye. Ibi byatumaga bidashoboka ko aguma mu Rwanda, bidashoboka ko aguma mu Budage akaza mu Rwanda gusa mu gihe cy'imikino, bityo ahitamo gutandukana n'Amavubi. Iri yegura rya Spiethler ryateye impaka mu bakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda, aho bamwe bagaragaje ko impungenge ko bishobora kugira ingaruka ku mikino yo gushaka igikombe cy'isi. Kugeza ubu amaso ahanzwe umutoza mushya Adel Hamrouche kugira ngo arebe uko yakomeza urugendo rwo gushaka itike 2026. Thorsten Spiethler yavuze ko atasezereye Amavubi ahubwo kubera gusaba kubirwa kabiri umushahara nk'uko byavugwaga. Frank Spiethler yavuze ko akigera mu Rwanda atabaniwe, aho yasanze umushahara yari yemerewe atari wo uri mu masezerano y'akaba ari Thorsten Spiethler, umutoza w'Amavubi, avuga ko cyatumye asezera mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Mwabyumvise ko harimo aho Ferwafa ibyo bumvikanye bari mu Budage bageze mu Rwanda birahinduka. Mwabyumvishije ko amafaranga bavugaga ko yakubiye kabiri nayo atarimo. Ibyo bihuha byose rero bikaba birangiye. Hanyuma tuributsa dushima mwese mwakoze subscribe kuri Toka Sport, ubuzima kabisa munaba agaciro. Hanyuma dushimira mwese mufata umwanya mukareba video zacu, mukora like, mukora share, musangize zino video mu magroupe. Tugiye kubazanira no mukanya ibindi biganiro bindi biryoshye cyane birimo abatoza bahembwa menshi mu Rwanda. Urumva
ari nduhembwa menshi ari nduhembwa make, byose ni kuri YouTube channel tuba tuzantuze gucikwa. Hanyuma turabashakira na update zivuga muri Rayon Sports